Sipin mo, alam mo, sa gitna mo. Sikaman intuning aking eka manabuking bangin mananagul maning alun eka lumug malumog ako'y kinumo at yung sipin mo eka tatakot eka kakarog at yung sipin mo alam mo signan mo eka tatakot eka kakarog at yung sipin mo alam mo signan mo dalan at mapanganib eka malilit ni balik lakwan na kamaning sabla eka lungkot akong bara ako'y kinumo at yung sipin mo eka tatakot eka kakarog at yung sipin mo alam mo signan mo eka tatakot eka kakarog at yung sipin mo alam mo signan mo eka tatakot eka kakarog Yarap na kamag
adjuku siping mo. Tatakot, eka kakalong, adjuku siping mo, siglan mo. Eka tatakot, eka kakalong, adjuku siping mo, siglan mo. Sikamat intuning aking eka manabuking bahin mananagul maning alun eka lumug malumog ako'y kinumo. Adjuku siping mo, eka tatakot, eka kakalong, adjuku siping mo, siglan mo. Eka tatakot, eka kakalong, adjuku siping mo, siglan mo. Dalangan mapanganig, eka malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, eka
at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung sipin mo, alam mo, signanan mo. Eka tatakot, eka kakarog. Tatakot, eka kakarog, at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung sipin mo, alam mo, signanan mo. Yarap na kamaking ko, asmo mo emitiko, unsera magpatibong, eka numangot masiro, ako'y kinumo, at yung sipin mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung sipin mo, alam mo, signanan mo. Sikan man intuming aking, eka manapuking bahin, manaragul maning alon, eka lumug malumog, ako'y kinumo, at yung sipin mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot,
signalan mo. Dalang at mapanganib, eka malilip-nibalik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung siping mo. Eka tatakot, eka kakarot. Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalamning banal na Espiritu. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at yukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at yukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at yukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pangako ng Yesu Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Yesu Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Yesu Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mo pong pakisiguraduhan ng sulat, karing kay katamong contact tracing forms, inkumpleto ang pong updated na detalye, at isulo dila pong masalese, in kay kayong face mask, hanggang mayari po ing misa, at agkatanla po reng malda, na makiabeta mo, makibat karing dalit, panalangin, at kanta habang magmisa.
Maya payabak po kaya kayungan. Mitipon tamong yeni batang samban, purian at pasalamatan ing malugod a makalulong Diyos. Kaniting Santa Misa. Pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Albis, Adier David, Senaida David, Leonila Datu, Ludi Rivera, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Sian Adriela Calara, Ryan Margox Calara, Melvin and Maria Joan Diaz. Wedding anniversary, Ronald and G. Bathan, Crystalline and Rocky Dison, wedding anniversary, Rene and Lourdes Arcilia, Lauren and Mike Ryan, Celeste Timbul, Danilo Timbul, Dario Timbul, Creative Pixel Studio by Ordonez family, Rudy Manalo, Maria Cleope Nulud. Para kingaldorang anibersaryo din karelang kebaitan di Angie Maika Diaz, Elizabeth Fernandez, Maria Lourdes Lim, Cristina Cayabyab, Arturo Flores, Patrick Cayabyab. Para king kayadwanan ng pamanantabi, kimbanale, Espiritu da families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Mervin, HRP staff, and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitug and family, Lincoln Baluyut and family, Holy Angel University Community, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Manangkil, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana Joaquin, Jessa May Tapang, DMI Daughters of Mary, Immaculate and their families, Jimmy Rondolos, Maria Nelia Lope, Jojo Roman. Para king kapaldanan na pamikakatawa ng pong espiritual ng Joy Espino and children. For good health and protections of Imang Aurin Between and family, Alex and Ler Paras and family, Gabi and Julie Pabella and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose De Mejilio, Norma Manaloto and family, Seni Capili and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Kyle Coro. Para king malagwang kapaldanan dari Helen San Pablo, Lawrence Richie Pablo, Rima Pablo, Rima Auring Between, Gabriel Pabella Sr., Lourdes Guadamor, Renato Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Busilak, Adela Conese, Macalen Quezon, Marie Micaela Go, Abel Melo Sr., Eliorina Rueda, Wilson Gomez. Kanakantala naman din kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na di Monsignor Felicito C. Sison, Gregorio Yoyong Henson, Monsignor Pax Langsang, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Romeo Mariano, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Sr., Dison, Lourdes Dison, Virgilio Narciso, Ricardo Ramirez Sr., Lolita de Jesus, Opelia Batak Abansenya, Miriam and Michelle Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II,
Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bongking, Edward Yao, Santiago Tay, Antonio Reyes, Maximo Chao, Cecilia Raquel Corazon, Zenaida Melinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernando Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Arnel David, Adrian David, Benedicto David, Leonila Mables, Daisy David, Kate Jerome David, Marianito Ador, Souls Neros of Gates of Heaven, Manolito Gueco, Nicolas Castro Pineda, Amado Layog Calma, Nestor Galang, Ahoda Perban, Rico Alvarez, Odi Lumanlan, Ku Kiam, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon, Trinidad Ocampo, Roberto de la Cruz, and Bienvenido, Delpin Kaasi, Leticia Kaasi, Rodolfo Kaasi, Lucio Oliveros, Julita Oliveros, Lauro Boy Oliveros, Eleuteria Balahaja, Domingo Balahaja, Oliva Balahaja, Pedro Aguja, Maria Espiritu, Pastor Espiritu, Redentor Espiritu, Corazon Melo, Milo Melo, Carmen Rueda, Michael Gomez, Ernesto Rueda, Esther Rueda, Antonio Wong Sr., Mercedes Wong, Antonio Wong Jr., Remedios Marquez, Leocadio Marquez, Daryl Layug, Virginia Rondolos, Simeon Aguilar, Isidra Aguilar, Carlito Aguilar, Martin Katakutan, Leonila David, Souls in Purgatory, Paquito Rota, Modesto Remedios, Ed, Dennis Narciso, Oscar Quinto, Demetrio Quinto, Paulina Perez, Crispina Baluyot, Francisco Santos, Roberto Hipolito, Baby Charlie, Raymark Onagan, Fernando Macapagal, Marlene Macapagal, Hernando Tiglao Sr., Hernando Tiglao Jr., Renato Infante, Loretta Paras, Federico Paras, Jerry Hipolito, Paquito Rota, Virginio Garcia, Fidel Garcia, Purita Lim, Marnie Castro, Marites Bayona, Tom Hoben, Ramon Hoben Sr., Cielo Villanueva, Lourdes Mamacud, Pineda, Jose Pineda, Joselito Pineda, Florida Catral, Jeronima Sibug, Rafaela Cruz, Asuncion Timbol, Juanito Roman. Pangaditala naman din sa Blancaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan kim pakalulu ning Ginoo. Panalangin ng po Francis kim pandemya, si Claude Tamo po at adwa ni King Dios, sana po na itim pandemya. Alang hanggang igpa, bang ausan me pansin in tao, pepatok nangan me saguli ing kimot ning yatu, pepatahimik mo ing kainge at ikami mismo ing makirapat, pepagkulungan mo ke balemi, bang paninto nanda kangeni, pepakit mo ke kami ingalang kwenta ing upaya at sikanan mi bagsak ing ekonomiya, may nga sarala ring pipagobran, dakal may nga lako obra ke kami, at sini Claude king pasibayo, bang manyad milagro, uli na ning daralanan mi. Pigmaragulanda ka at inisip mi, ing sablang atsuke kami, ibat mo king sariling kapagalan mi.
Akalingwan mi, nanong nano kami ngeni, at nung nanong at yuke kami, bat ngan keka at uli na ning grasya mo at pakalulo. Siguro geno, iting kapag subukan daralanan mi, yapin impakalulo mo, dapat makapampan mo. Siguro, iting virus, metong yang paralan mo, balang dalise at luminis ding kaladwami, bang makapagbalik keke ka. Manano sanang paulinan nitim panalangin, misan metong ke puso at mitayid kim panalangin, manyad kem pakalulo mo at kapaldanan kanitim virus. Sana geno, ilako mo ni itim virus king yato. Iba, kasasawang manaya ke kami, patawaran niyo kami ning emi pansin at eke makirandam king aus mo. Uling megi king makasarili at akalingwan ming ika ing Diyos mi. Iyagkas mi nga mano mo at mipaldan la ring kaladwamit katawan at ing buong yato. Itiyadwan mi keka oig pa, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye at magari kambe mo. King kametungan nimbanala Espiritu, manggaman king alang angga. Amen. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyo ni Pam, poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka ang timpurin. At siyuta na po king kapat ng Domingo, ning karaniwan na panahon. King first reading, akita mo po ngeni, ing pamanyakwilda kang propeta Jeremias. Ating ebanghelyo, makanyan muna naman po, ing pamanyakwilda, the rejection of Jesus. Nireject daring kayang kabalen.
Pero agyang pang ero tinggap Jeremias at Jesus, sindura pamurin ing karelang pamanaral, ing misyon, uli na ning lugod na ning Diyos. Iyapin po ing second reading. Ing lugod, mapibabata at maganaka. Mapibabata, love is patient and kind. Ing lugod, eya talakasawa, basta't lugod, isundo mo, because God is love. Nung karining lugod, at yung Diyos, pakit tayo ing Diyos, karing kapatadam. Ban kanita po lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, sisyan tapa mo po yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ituro mo kaya kami ing pamangalingwan king sarili at ing mapibabatamong lugod, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo Jesus, kasyan mo kami king magalang at paunlad mong lugod. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, katman mo kami king lugod mong mipnong tiwala king Diyos at king tao. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, bustan mong ingke kang pamamatawad, ibayo na kami at palalaman na ingke kaming lugod, keka at karing kaparaming tao, at tayran mo kami painturo king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Ginong Diyos at ikpami, balo mo kami at manatili mo keng luluguran, agyang potang magkulang kekeka at karing kaparaming tao. Inlugod mo binang malalam, anti mo ing pamamia mo king sarili mong anak, bakeng mikabie at mabiyasang lugod. Katman mo ring puso miiking mipnong kapasalamatan at alang kupas sa lugod. Bustan mong maglapoy ti karing kapatad mi,
pagkaluban mo keng si kanan lugod ka rin kaparaming tao. Bis naman bitbit mi pa, ring bakas ding sugat ape pagpara ke kami. Itiadon mi ke ka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alananggan. Pamamasang iba't kilibro ng propeta Jeremias. Kim panahon ng Osyas, nga nakanakon ng Ginoo. Baluran ako, bayura ka dininlambi, at piniliran ako, bayo ka pa, may bayit, bang maging propeta ka rin bansa. Emo pa'y nanilob mo, munta ka, sabyan mo karela ring sablang bage, inutos kong sabyan mo. E katatakot karela, nung mitakutan kang ni karela, lalo na kang pamatakutan, potang atsuna ka karela. Makirandam ka, Jeremias, imbalang tao keting bansa, ding ari ning Huda, ding opisyal, ding pari at ding memalen, lumaban langan keka. Dapat ngening aldoyti, gawan da kang matagumpe karela. May ngari kang metong asyudad, may padurot nan kuta o asyas sa tansu o pader abakal. Eka masambot, uling kayabe mo ko, atera ka paboren. Ako, ingino, magsalita. Ingamano, ninggino. Salamat, King Diyos. Ika, o Ginoo, ing lalapitan kong santungan, emo sa paintulot ing dugpa kako ing kabiguan. Uli na ning makatuliran ka, kakong asahan ing sopan mo ko at iligtas. Dalangin ko, pakiramdaman mo, sagipan mo ko. Maging antikasanang matibes santungan para kako. Metong akuta, akambilan ko kapilanman. Ika ing kakong santungan at talapaglualo. O Diyos ko, iligtas mo ko. Karing mga rawak ataw, king gamat da, ring ala king matulid at mabagsik ataw, iligtas mo ko.
Ika, O Ginoo, ingka kong kapanayan at asahan, manibat na kanitang anak ko, king mabilog kong biye, kaya ka kumanalig, ika na ing maningat at manantabi ka na ko, manibat pa inyang mibait ko. Ipasyag ko in kekang kayapan, at aldo-aldo, ibalita ko, in pigkalog mong kaligtasan. Puyan ko, o Ginong katakas-katasan, ing makapagmulala mong kayupayan, kakong ibulalag, in keka, bukod mong kayapan. Pamamasang iba't king sulat ng Pablo, karing tao Korinto. Pag nasanyulas sanang lalong akamtan, ding maulag ang kalam, at ngeni, itruke ing paralan amaygit karing sabla. Nung makapagsalita ko man, karing amano daring tao, at ding anghel, dapat alana ko man lugod. Ingamano ko, mangari mong kampanang bibyong o pompiyang akakalaksing at nung atsukanako ing kagiwanan ning masanting apamanaral at aintindihan kungan ing sablang makalihim at ing sablang kabyasnan at ing maragul akasalpantayanan ang makayalis karing bundok. Dapot ala na ako man lugod, ala kong apala, ipambiya ko man ingatsukan ako, at pasilab ing katawan ko, king sakripisyo. Dapat, ala na ako man lugod, ala kong apala. Mapibabataya at maganaka ing lugod, eya mapangalalo o makasarili, o mapagmatas, eya magaspang augali, may mut, masungit, tatanam mo na pitutulan ing marawak adapat. Nune ing katutuan ing lugod, at alakasawa ing sabla paniwala na, milalako kapanayan at pibabatana ing sabla. Ing lugod alayang kayangganan, ating mga lagong aral, dapat elaman at tiling ating makikagiwan kimpa magsalita. Dapat iti miwakasan mo naman ating kabyasnan. Dapat iti ating kapupusan paganap ing kabyasnan tamo at ing kagiwan tamo kimpa manaral ayamano nin Diyos. Dapat nung datang na itang ganap, kanita itang ganap, mawala na. Inyang anak ko, migsalita ko, mimisip ko, at may nga tuliran kong antimong anak. Dapat ngeni matuwa na ko, likwang ko na ing panugaling anak.
Ngeni, akakit tamo, bala mo larawan niyang malabog king salamin. Dapot, datang ingaldo, akit tayang lupa at lupa. Ditak mo ing balo ko ngeni, dapot kimpaintungol, maging ganap na, antimonong makanano na kong balo ning Diyos. Ngeni, deting atsyong manatili na, ing kasalpantayanan, ing kapanayan, at ing lugod. Dapot ing pekamaragul dili kareti, ya ing lugod. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo tinubod na ako, bangi panaral ing maya pabalita, karing pakakalulu, at ihayag ing katimawan, karing bihag. Ing Ginoo manatili ke kayo. At keka antemorin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Jesus, megumpisayang migsalita king sinagoga, metupadyangeni iting dake naning kasulatan, kabang pakiramdaman niyeng mababasa. Ikwanongan kapanandaman at pigmulalanda ing sintingan ning kayang sinabi. Ngara, aliwawari iti ing anak ng Jose, nga nakarela, balo ko ing sabyan niya kanako ing kasebyan. Doktor, ulwan mo ing kekang sarili, at sabyan niyo naman kanako, daptan mo naman king kekang balen, ing abalitan ming depatan mo ka rin Capernaum. Nga na pang Jesus, sasabyan ko iti kaya kayo, kapilan man ing propeta malyaring miparangalan king sarili ng balen. Pakiramdaman niyo ko, katutuan ing dakalang babaeng may balo ka rin Israel king panahon ng Elias, inyang minuran kilubdaring at lungbanwa at kapitna at mika maragul at danog king mabilog alabwad. Makanyan man, mituburan munta i Elias kaninuman kareti, nonemo king metong ababaing mebalo ning Serepta, king sakop ning Sidon. At dakalang leproswan karin Israel, king panahunang propeta Eliseo, dapat metong man kareti, alang kinayap, nung emo in Naaman, ataw Syria. Mimwala ring sablang taong at yuking sinagoga, inyang dimdam da iti, tinalakadla at liwalde Jesus king balen, at delari king bingit ning bundok,
katatalakarana ning karelang balen, baring inabu king bangin. Dapot linabas siya king kalibugtan daring dakalataw at sinulong na ing pamaglakad na. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Antimurin po karing at karing karelang pibale-bale. Good morning muna naman po kaya kayo. Kaya kami pong pari, eke malyaring medistino karing sariliming balen. Era ke po di destino. Nung tagano karin ka, era kay destino. Meton po karing sangkan bakit era kay di destino karing sariliming balen o kaya sariling parokya. Uling lubos daking kakilala. Meka din yang malati kami, kakilala da kami, ang gapotang dagul, balo da ka family background, lalong-lalo na po potang kaluluka, kay ba't meging pari ka, nino yan ngara, there is rejection, edake tanggap. At ngayon po, medyo mawawala na ito. Stong pari ka, lalong-lalo na kaya katamong kapampangan, kaluguran da ka ring tao, tatanggapan da ka basta't pari ka. Agyang pang nano, ing kabilyan mo kaluluka o makuwalta ka siguro, tatanggapan da ka puring tao. Nyangeni, ing pag-aralan tao mo, the rejection, ing pamanyakwil, kari Jeremias, king first reading, at kaibat po king gospel, in Jesus, sikwil dering kayang sariling kabalen. Pero in spite of that resistance and violent rejection, ing Diyos malugod siya. Ing lugod, mapibabata, nga na king second reading. Sindunan ning Diyos Jesus ing kayang pamanaral, sindunang papakit ing kayang lugod karing tao, agyampang gilutande. O yan ing lugod, o yan ing Diyos tamo, God is love. Keng first reading po, ikitamot dimdam tamo, nga na ing Diyos tutubod ni Jeremias, karing Hudyo, lawin niyo po, dening Hudyo, the chosen people of God, you shall be my people, and I shall be your God. Pero agyam pangatilang covenant, maging unfaithful ya in Israel, the chosen people of God. Pero in Diyos to go, patubod siya po. Patubod siyang propeta para aralan dala. Naning gagawan da rin chosen people of God, potang gugulo la, deng tutubod ng propeta ng Diyos, panasakitan dala, pamaten dala. Niya pini Jeremias, tatakot siya pong mundo. Potanging tao, ginulot siya king tune Diyos, aliwane po ugali. Sinambayang Diyos-Diyosan in Israel, maging unfaithful ya king Diyos, king tune Diyos. Itama po, neng misan makanyan tamang muna naman, botang gulutan tayong Diyos, ay ginuko, aliwane ugali, eme ayaralan, stunginaralan, may kapay marok anya pinlulto lang marok, dening propeta, nanong sinabi na ning Diyos, inya pong itubod ni Jeremias, nga na makirandam ka Jeremias, in balang tao, keting bansa, ding ari ning Huda, ding opisyal, ding pari, ding memalen, lumaban langan keka,
Lawen nyo po, lumaban langan keka. Dapat ngininggal do iti, gawanda kang matagumpe karela. Mangari ka, king meto nga syudad mi padurut nan kuta, o asyas atansu, o padera bakal, ka masambut, uling kayabe mo ko, at era ka paboren. O yan po yung Diyos. Ano po? Ka masambut, era ka paboren, kayabe mo ko. Pero nung sundume pa po ining reading ngay ni Jeremias Peteriarin. Anyapin po masakit ing manaral. Masakit po tang itubod na kaning Diyos. Po tang aralan mo ring alang Diyos katawan. Kasakit po. At kaking bingit na ning kamatayan. At iti po ing gospel ngeni metong ya muna naman larawan na ning lugod na ning apong Ginoo. Pematedo ring propeta, ing taulina pong itubod, iyapin ing sarili ng anak, iyapin Jesus. Nga na po, kening ebanghelyong binasa ko, balo tayo po itang inyang manaralaking sinagoga binasa ni tang propeta Isaias chapter 21. Tinubod na ko bang ihayag ing katimawan karing bihag, ating pangabalik da panimanman ding bulag, ating pangayatbus ding mayalipit, at ipabalo ing banwanan ning pangmagligtas ning Ginoo king kayang balen, at nga na pong memo po si Jesus, meto pa dyangeni, iting daki na ning kasulatan, kabang pakiramdaman niyang mababasa. Meto pa dyangeni. Nanoy po itang binasa na, it is about the coming of the Messiah. Itang binasa ng Jesus tungkol yakitang panyatang na ning Mesiya. At nga ng Jesus, meto pa dyangeni. Ang tinamong sasabihan Jesus, ako ing sasabihan ng propeta Isaias 600 years before the birth of Jesus. Sasabihan na ng, sinabi na ng propeta Isaias, ing Mesiya datang yo. At kaibat ng binasang Jesus ini, meto pa dyangeni ing mebasa. Ang tinamong sasabihan Jesus, ako ing paninayan nyo. Ako metupad na. Ako ing Mesiya. Bananong nano pong sinabi rangeni o ini na ing rejection. Por mero po may kirandamlay. There was a very enthusiastic reception. Tinggap de atin pang admiration uling biyasa yang magsalitay Jesus. But it ended up a violent rejection. Why? Bakit si Quilder po ngarang aliwawari iti ng anak ng Jose? O yana yung family background. Aliwawari iti ng anak ng Jose? Jesus is just the next door boy. Kasiping tayang balayan Manibat inyang malatiyang, balo tayo, kakilala tayo, imana just plain housewife, Maria, itatana Jose, metong yamong karpintero. They rejected Jesus. Ere po tinggap, uling kaluluya. And now he claims to be the Messiah. How could he be the Messiah? He is just the son of Joseph. Nepo? Kakilala day Jesus. Balo din kayang family background. Kaluluya. Anak yarugong karpintero. Ngini mo sasabihan na iyang Mesiya. Ere po tinggap. Ing metong po kareng sangkan siguro
Iya pining sasabihan daw, familiarity breeds contempt. Potang takilala may metong nga tao manibat anyang malatiya. Kay bat nanita, ingkayang family background, kaluluya rugo. Ere tinggap ing ginuta mo. Menatili ang kalulu. Kay batatin niya pang sinabi kini, inyang at lungbanwan po pang kapit na may kadanop king Israel, den pong ing tinubon na ng Diyos, tinubon ni ipropeta Elias karing pagano, kay ba't naaman, pepa kaya pa ni metong yang leproswan, metong yang pagano, o ini puing milyare, anyapin nanabude keng bangin. So, ere tinggap, kay ba't nanita nanabure pa keng bangin? Bakit po antim demowaring papaten? Uling sasabihan ng Jesus Kenny, tungkol kitang mebalo, may kadanop, o ba't ing pepakananday ning pagano? Aliwari ning chosen people of God, kay ba't karakala lepros one, ing pepakayapa na ning Diyos yapin in Naaman at tao Syria, pagano yaw, o itapuing kakasakit dalog, o ba't din ing chosen people of God, mi paborenla, ding dinina ng pansin ng Diyos, ding pagano, the Gentiles. Bakit po? O ba't mi paborenla? Kasi sinambalang aliwang Diyos, Diyosan. Elam meging tapat king Diyos. Nanong gawa na ng Diyos, mintaya karing pagano. O yan yung kakasakit dalog. May insultula, kaming chosen people of God, kay ba't paboren na kami? Kay ba't muntay karing pagano? O itapuing sasabihan na nini, inyapin ing Diyos, eya mo para karing chosen people of God. God loves us all. Chosen people of God ka, pagano ka, ing Diyos kaluguran na katamo. Inyapin agyampang there was rejection, ing Diyos sindu na pamurin, ing kayang pamanaral, ang garugo inyang iya, Matea king krus. Jesus is faithful, very faithful yakeng kayang misyon. Tiburane ning Diyos igba. E na po tinuknang ing kayang pamagmisyon. Pe pakit ning lugod na meging mapibabataya ing Diyos. Nyapin po yung second reading ngayon itong kulyak yung lugod. Lugod na ning Diyos. Nga na ing lugod mapibabata at magana ka. Nung basa niya po nga ninine, pero ininamoy ing kanakong lawan, love is patient and kind. Nga na, o ning Diyos. In Diyos tamo po kaluguran na katamo, at inyang patient love, at inyang self-giving love, at inyang self-sacrificing love, unconditional love. O yan po yung lugod na ni nga pong Ginoo. Pero yung tao ni si kaso, in Diyos po, ling kaluguran na katamong, manasakit siya muna naman. Oras, linugod ka. Pakiramdaman niya po, itamo, lulugod tamo muna naman. Ing kaluguran mo, potang kaluguran mo yung kaluguran. Ining kaluguran mo, you give him or her the power to hurt you. Eko, lawin nyo na po, bakit manasakit tamo potang lulugod tamo? Uling kaluguran mo. Gustong liguran mo yung tao, you give him or her the power to hurt you. Nung eme kaluguran,
nakaman manandaman. In Diyos kaluguran na katamu, pero agyam pa pong sasakwil tayo, in Diyos sasawang lulugod. Love is patient and kind. Impatient po, patient. Love is patient. Nga na, nyapin pala rin masakit ako sandong patient. Ali po, pasyente nga ra. Bakit? Nanuwaring kabaldugan na ning love is patient. Mayanguya po king amanong Griego, patience. Ken in verb na, pachor. Nanong buri nang sabihan, pati. Nanong buri nang sabihan ng pati? To bear, to suffer. Ustong maging patient ka, you will suffer. It is a long suffering. Inya pining masakit inawas deng patient, pasyente, uling magkasakit ka. Pibatan mo ing sakit. Na po? Nga na pinitang mengutang nga nula pureng requirements on how to become a good friend. Requirements on how to become a good friend or to be a good spouse. 3 requirements nga na po so that you may become a good friend, a good spouse. 3 requirements. Nano Lareta? Patience. Patience and patience nga na. Maging mapibabata ka. Potang lulugod ka, maging mapibabata ka. And the twin in kakambal na ning patience is forgiveness. Amen? Gustong mapibabata ka, makasadyaming patawaran. Patience, patience, the patience of God. Love is kind. Love is patient and kind. Kindness. Magana ka. Nga na pong ning Roman philosopher is Seneca. Kindness, ingana ka, is the language the deaf can hear and the dumb can understand. Gustong magana ka, agyang din maklak, dadarandaman, pero gustong magana ka, damdaman. Simple acts of kindness, nadarandaman, pero kakit na. Oy niya po, love is patient and kind. A patient love, a kind love. In Diyos po, makanyan niya. Ita mo, maging makanyan tamo na naman niya, pinpalay nga pong Ginoo. Buring may kawani ring may asawa. Just be patient. Amen? Malakay chapter 2 verse 16, sinabi na ng Diyos, I hate divorce. Nga na po, buring may kawani. Nung ating kong problema, just be patient. Be patient. Sigurado pong ating solusyon. At iti pepaki na ng Diyos kaya katamo. Niya kentutuking Domingo po, ikit na may Jesus, may koya, nanabure keng bangin, pumenabo, uling pa dinatang yung oras na, nga na, may katipladya, may kalakuya, pero isundo na, in kayang misyon. Kentutuking Domingo, akit tayo po, ausano rin kayang mumunang alagad. Uling magdilidili, masakit po yung magdilidili hanggang Diyos siya, papagalya, anting tao.
Nya, ken tutuking Domingo, ausa na la, ding mumuna ng alagad. Nanula ring mumuna ng alagad, fishermen, pasibayo, kalulula. Kalulo. So, panayin ko po, ken tutuking Domingo, pag-aralan tayo, ing amano na ng Diyos, batayang lalong akilala, Jesus, at po tang akilala tayo, lalo tayong aluguran, ing Ginoo. Amen. Ipasiyag tamo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayan tutu, lina lang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ng Espiritu Santo, may bayit kang Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut. Tinipaya ka ring mete, at king katlungaldo sinubliyang mebye. Pepayta siya banwa, makaluklok, puwanan ng Diyos igpang mayupayan tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, bang makum ka ring mabye, ampong may nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alang angga. Amen. Manalangin taking Diyos, ing sibol ning sablang pakamal, ban maging dalise ing kekatamong lugod, at sumulong king Santa Iglesia at king Yatu, nga tamo pong manalangin, kino mananong ding biyemi, idalitdang ing lugod mo. Ginoo, mananong din biyemi, idalitla king lugod mo. Para karing hanggang ministro ng Santa Iglesia, akilala resa ng miyamasama sing Ginoo, at ausopan do ring taong sumulong, king karerang kasalpantayanan, ing lugod da, king Diyos at karing tao, yasa ng tumayid karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mananong din biyemi, idalitda ing lugod mo. Para karingatyu king upaya at pamanimuna, ban ela maging palalo milako katapatan o magdulap muking sarirang kapakanan. Ban luguran doring tawang ipagkatiwala karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mananong din biyemi, ay dalita ing lugod mo. Idalita. Para karing siyentipiko at taong mga biyasa, ban atoklasan doring lihim na niting yato at ding misteryo ng biye, ban ilugod yung tumayid at munya inspirasyon karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mananong din biyemi, idalitda ing lugod mo. Para karinganggang social workers, ding mumugit king edukasyon, ban ari nandong kapanayan ding atyu lalamdang lingap kapamalitan ning karelang tiwala, ning karelang diwa, ning pamakyabe, ning lugod, apasigla karela, king tungkulda, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mananong din biyemi, idalitda ing lugod mo. Para karing komunidad anong nu ta mabibye, ban mabiyasa tang maging mapibabata, sumuyo at magtiwala king metong at metong, at ban gampananda iting uyab ding lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mananong din biyemi, idalitda ing lugod mo. Ngini doon tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos ay pami, kaya kake manalig, bansikan at manatili ing lugod mo kaya kami. Gawan mong malyaring apagkatiwalan, antimoing lugod ning anak mo, ang mabibiye kaya bemo, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin tamu kapatad baiting kakatamang dabon, ing kakatamang tulat kasakitan king bie, matanggap ngan king arapan ng Diyos igpang mayupaing tuto. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ikatula mo sana ring regalong daralami king kekang altar, gawan mong sakramento ning kekaming kaligtasan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka ang temuri, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. At yung kekaing kekaming pangatyu, pangimut at pangataw, king pamibiyebye mi aldoldo, daranasan mi ing kekang lugod. King lugod mong tenam, king meto iyatu, binyenan ing kekang anak, ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, ababiya garantiya king akayabi mo kami king siping na kapilanman. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Esokristo. Bayami dawon ko sang lubking pamailas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone, at binyene karingke ang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Potang kakanan niya iting tinape, potang niminum kami kaniting kalis, ke kang kamatayan ke kami ang pasya ang gana, king datang ka, king ke kang ligaya. Inyangin ing gaganakan mi, o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi kaiting tinapi ning biye, ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na yung Father Meg, Father Mark at Father Marvin, ating mabilog, abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening nuana Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kekabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamong mipnong lugod at kapanaligan kingig pa, karingamanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Banking kasaupaning kang pakalulu. Parati kaming mikabos, king kasalanan. At maligtas, king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos hapo babalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyat mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Antimorin. Pakita mo po ngeni, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Oning ginutang Iso Kristo, ing makaibi tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayawus kingapunan ning kordero. Ginoo, kung matampan tanggap kaya ka, dapat ikas ni nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo karempesto yu, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iyatsat larimpalad o gamat, para karetang etanggap malyari tapong lukluk o siklaud, king panalangin, ala na pong magsalita habang makinabang. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko ingat yu kaking kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may king sablambagi, at pagnasan ko intanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo mang espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at yu ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, pasignangan mo kami kapamilatanan niting saw king kaya kaming kaligtasan, kapamilatanan niting banal na Eucharistia, ipagkalum mo king tunay kasalpantayanan, ingalang patanat apanyulong king mabilugayato, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Panalangin para king halalan, manalangin tamo, ban king daratang pambansa pong panglokal halalan, ing tune amagari yung kaburianan ng Diyos, ang mamantabi karing sablang bansa, abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ampong terorismo, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamangloko, pamaglaram ampong pamagbaluktot, king katutuan, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagsuhol, kasakiman ampong sabuatan, ban makapamirait, Iligtas mo kami, Ginoo. king kailang malit, king pamaglinlang ampong makitid a panlalawe, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, pamagmanano, Iligtas mo kami, Ginoo. abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsyensya mi, yung gawan tune tuntunan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baning kaya panding kekaldan, ing mangibabo aparasan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baning dignidad ning tao, yung palaging galangan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. banding maluka ampong may na ilaring magit miunang mitutukan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baning pamanyese king kalikasan, aliyaw, milalako pansin, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baning pamisan metong iyeng mamiyadalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, pastol ning kaladwami ampong talapagliktas ning metasikluban, ing politika yung pikalub mo kaya kami, meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampong dagol king kabanalan, antabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabi mo kaya kami, manano na sanang ing pamanantabi mi king politika, para karing botante ampong kandidato, mami parangal king mal alagyo mo, at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Luklok tamo po. Announcement po king February 1, Tuesday, Chinese New Year, ala pong opisina king kakatamong parokya, administrative ang pong pastoral, at mibalik po king February 2, Wednesday. At king February 2, tapiesta na po ning presentation of Jesus in the temple, ausan tayang Candelaria, atin pong pamamendisyon kandila. So February 2, pamamendisyon kandila, kaibat po tukiya ing Santa Misa 6:30 ning abak. Please wear white and bring candles with paper drip catcher, pansulod. At itang February 3, Thursday, 6:30 a.m. ya po yung misa tamo ing Kapampangan, Memorial of Saint Blaise, pamamendisyon karing kakatamong trot, gulong-gulungan po, dakalang ngenireng masakit, kining mikakasore throat. So pamamendisyon
karing blessing of throat. Adan timurin po atin tamong weekly Saturday devotion to Birhen Lanabal. The Holy Rosary Parish clergy invites all parishioners and devotees of the Blessed Virgin Mary for the weekly Saturday. So Saturday devotion to our Blessed Mother. The Saturday devotion will start on February 5. 6 a.m. will be the praying of the perpetual novena to Birhen Lanabal, to be followed by the Holy Eucharist, the Holy Mass at 6:30. Our Lady of the Most Holy Rosary Lanabal, the Angeles, pray for us. At ang timurin po, collection of all farms branches, malapit na po ing Ash Wednesday, March 2. Soreta pong matuang palaspasyo may bendition last year at doon mila po kaya kayo ila po ring silaban kay bat ding abura ilang pasibayong panguskos tamu karing kanwan. And finally, fundraising sale at the patio. Karagdagan po mo ng daily malapit na yung pamangampanya. Ing eleksyon king kakatamong bansa, very divisive maging watak-watak lapuring tao. Anting talasalpan tayo, let us respect one another. Balo ko po ating kayong kanya-kanyang boto, In Catholic Church, eya mag-endorso, gagayad da kayo mo, uling atin tamong kanya-kanyang konsyensya. Inyapin mga di kayo, Eda ko po diktahan nung nenong buriyo, iya po yung ibotoyo, uling atin kayong kanya-kanyang karanasan, karing kandidato. Mekad ing metong kaya kayo tinyang karanasan keni, meging maganakay ning kandidato ngayon ni, kare naman aliwa, ere buri ning burina, alwaing burina, respetuan tamo po ita, tamo mi pate-pate. Very divisive ya po yung eleksyon king kakatamong bansa. Tamo lalako yung kasalpantayanan. Nya nga kupin po niyang minta ko ketang meto nga parokya, kaiba na ning eleksyon, ketang meto nga barangay, may kakapatad, may kakamag-anak, may pate-pate lang uli na ning eleksyon. Anyang makoko after 6 years, may pate-patela pa mo rin, o teta kaya kalimuan. Diba? Nakatamo sana gagawan marok ning eleksyon. Respetuan tayo po nung burinay respetuan tamo O itamong katoliko makanyan tamo. Itang buriyo respetuan mi. At neng misan po ating dumalan kini, lungubya keng pisamban kandidato, alimbawa, presidensya bulsla, potal lungubla kini, kaybat ako po anting parish priest, tanggapang kula, agyam pang nino, inclusive, alatamong tatangyan, pare-pareho, pante-pante, alimbawa po, dinatang metong kandidato, presidensyable, malyaring kaya puntalan, papangadyan tayo. Datang makanyan, salubungan ke, nung pabalwanda ko, datang maning makanyan, salubungan ke. Pilipino tamo po, So, pota akit ko, salubungan ke makanyan, may kwa kong retrato, Father Noli kang kaya pala, alipo neng misan, receptionist kami kang pari, tatanggapan talangan din. Ban kanita, kilala talo. Anting pari, anting parish priest, at po pa rin kayabi akong pari, po tapong magbisita lakat kending kandidatos, tatanggapan mila, ala kaming tatangi. Nya, respeto po may papang respeto. So yan po yung buri kong i-share kaya kayo. Mga di, your vote is your prayer. Let us offer your votes to God for the future
generation. O ini po pakalawin niya ini, vote for God. Vote for your family. Vote for the future generation. You are not only voting, electing a person for yourself. Vote for God. Vote for your family. Vote for your children, the future generation. O ito po yung buri kong, mga di kayo po nung nino sana po tarugo milugmuktang mo keng kakaluluan niya mga di kayo. At katataulian po, pasibayo mimingat kayo po at iyo pa yung Omicron, mabilis siya, pero eneman fatal deadly, pero mimingat. Let us protect one another. Let us protect ourselves and other people. Kaya kayo man po, dakal adakala salamat. Talakad damo para kayong final blessing. Ingino manatili kaya kayo. At kaya ka, antemorin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ting kaya kayong pamilya at kaluguran king biye. Ingig pa, inganak, ating Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daw ne umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para panatilian tamo yung gustong lawot, king bawat metong at metong. Pakisabi mo pong manatili, tamo ka rin pesto. Panayan tala ding aserets. Ito ruda po kaya katamo yung gustong dalanan, palwal kaya katamong pisamban. Paga na kami po yung ela kakalingwan ni Baldog, dem forms king kaun, ang makakabit lele da rempasbul. Dakal pong salamat.
kusipin mo, ekatatakot, ekakakarong, at yung kusipin mo, siglan mo. Ekatatakot, ekakakarong, at yung kusipin mo, siglanan mo. Sikamat intuning aking eka manabuking bahin manaragul maning alun eka lumug malumog ako'y kinumo at yung kusipin mo, ekatatakot, ekakakarong, at yung